Pre nekoliko godina jedna gimnazija u Rumuniji ponela je ime Konstantin Virgil Georgiju. Ovaj pisac, koji je nemali deo svog života proveo u emigraciji, u izbeglištu u Francuskoj, nije stvarao na rumunskom, već na francuskom jeziku. Nekoliko njegovih romana prevedeno je i na naš jezik. 1967. godine ekranizovana je njegova knjiga 25. čas, a slavni Oskarovac Anthony Quinn igrao je glavnu ulogu. Ipak ovaj film nije prikazivan u zemljama istočnog bloka, najverovatnije zbog toga što Virgil Georgiju nije baš bio najnaklonjeniji komunizmu. Roman Besmrtnici Agapije odigrava se u jednom malom mestu koje ima neka svoja čudna, mistična, nepisana pravila. U to mesto dolazi istražni sudija Kozma Damjan, mladić kome je to prvo nameštenje. I tek što je pristigao, dolazi do ubistva. Uskoro će saznati da to nije prvo ubistvo koje se desilo u tom gradiću. A kada mu u ruke padne i osumnjičeni, situacija će početi da poprima dramatičan obrt. Ovaj roman pisan je jasnom, svedenom i skladnom rečenicom i mnogo je više od samog žanra kom pripada. Virgil Georgiju svakako je klasik rumunske, ali i evropske književnosti, a ovo je izvanredan roman.